Keblai pi baro syakatup kubor jungi ke DBMN TV. Kimat bakong san minta kesni kilong. Perkat pesorkar pan penkut ikiwa umkra, wa syirpi, bat ken. Yawer ke kenhun even network benishim minta hagajing kop luai kasi. Leklat no ubat nit syabong Emily naduk kat kendai spa prapulai haduk kat kendai spa prapupra. Bat seiso kijing ut jang kilong ying na krem. Bat mentangin pa syiki kubor bakam benya. Kesorkar Meghalaya kalasyong jingelang bekerpang banwat lat batai sani bah kumnu ban penkut iki laitli ki wa jang kesor Shillong ki bekentup ya kawa umkra kawa syirpi bat kawa ken. Kini ki wa ki don hakatup jang ki sabu santli ki wa ki bajebok tam hakari India berok away kat kum kejing thau matang jang ka National Green Tribunal NGT. Hakani kejingelang Hayojana Bhavan Secretariat ladon lang Menteri Rangba ukondrat ki sangma usembut Menteri Rangba uba asnyau bhalang dhar Menteri Kampen Roy Jingkot Jingkia uba EL Hek Chief Secretary ba DP Walang ki he sorkar ki dor barshnong bat kiri upat ba Menteri Rangba ula batai jing tmu jangkani kejingelang kalong banwat ikila kilinti kumnu ban penkut ikini ki wa laiteli Ula kentu ikidor barshnong banis nokti bat penno ikijing ai but jengki halor kani kapang. Ula ongru bakalong kabadon kam bantingkai kamariang klem dakta ikijing teri jingkta jengki patpa. Ula ongru kani kedi ikijing sedang bat inbut din ru ban penkut bat tingkai kiwe kiwa kibadon ha kejela. Ula itu ru bahaki benai ki snem banwan kejela kelasdang ban penkre iki program ban penbha iki nala ban penduna ikijing pendon kami ki plastik bat ban penyat ki kali elektrik kum kilat ban yadai kamariang bat ikakwat kakya jangki patpa. Uba DP Walang Chief Secretary ula kentui kinong senchar shnong yeki seng bhalang bat yeki patpa ban shim kya yekini kakam da kajing ai jingmut bat jing shim benta ha kajing yalang perkhat ban penkut yeki wa kasor Shillong. Ula ongru bekini kiwa bakong sana Shillong kidon kejingede kebajan hadu kata-kata bat kakwat kakya kabha kamiat jang kipai pa ka Shillong. Mendeng ila khot ya ki department repair ila khot ru ya ki seng bhalang ila khot ki rangba shnong senjuk rangba shnong bat ila don ka jingya kren mene halor ka jing jabo jongka umkhra barka syirpi bat ru ka ken Tikijing kren kade kumno bagila ban yatrelang banwan ra ya jing job halor ban penkut yakini gi wa lightly but hakaju aporu ni nagaliang government in ai ki support bro yakini gi traditional bodies traditional heads kunki rangbashnong nang tai ki environmental group ki ko ban long involve the chief minister ula ong ba unsap long yakini ka climate action plan meeting how nai Mei ngatrai but Qatar kadi ka way na ki agenda ka ba min hab yakren hadin tamba immediately ka ba mne yakren sekong ka umkhra ka syirpi bar ken but ngala yo ki idea but ki suggestion ki babun na ki dong prepare na ki rangba na ki long kmeri bawon lang hatu meeting but ngi sasna manta ya ka blueprint kumno bangin ya penkut ya ka umkhra kumno penkut ya ka syirpi bar ken ru ka dan kamha nomor ba kandai ka sos jong ka di hadin habur ya ka New Shillong area ingong masul board bakan impose fines but mental asitio mental collect fine ba ar lak steng lai lak el adan menta the last 10 days kumot mental expose ngin adok ngilong meeting hangne aka ndriu tari u ya yong mental snam hi but kajinya kren borbor kadai ba shabar municipal area ngelem no murban pen artli kirai ngla sim bakta kadai ka benengkong ba ka department beriban pej ya ka jingle khoj shabar jang municipal area kadai ka PHE department nomor PHE kadai ka public health engineering kamdei tang ka drinking water kadai ru ka rural sanitation kan pej ya ka jingle khoj shabar jang ka urban area te ka PHE kadai ban pej kata bat haju ko por ki rangba snong ru meneng la pen I ya ka an ka blasna na ka district council ba maki ki kam ki ban le bat la ai ka board ya ki bigila ban impose fines la dan mano miki long yeng ki ba le aklumar ha kam bani bread ka jabo jaban district council li ka don kam ha namar ba ka district council ka de ka ba ai board ki rangba snong lamba ka ne ka rules ki blasna house name ar but ya ka tu rules in circulate menne ha ka meeting but next camp ba ki rangba snong barka district council kini teri lang lagi mangzaban pun ko bisa
ni klamang pisai ek malom nem dan budget ei tamba mentang national ka blueprint nomor ba ka follow up action menta hadin kini ka meeting kini national ka blueprint but hadin national ka blueprint ni sa dan ka indicative budget pengiran ka bisa ka no tama ban khod ya kawa as it is ka NGT ka labu lupa ka basis paklur ka bakikot ka ring fence account kemudian kini ka account mla ban ka manu na mta ka ek kam lag na mta kini kadang em ka dan hi ka jikta nomor ba ka kawanra ada ya ka jikta ya kene ka dam hang thi nomor ba ka jabo jaban khoi kale chitu ka so desilting ka gidan ka man le ka desilting hadin bar khoi itu bar kata ka de ka ba ila ekran menne usiam ulakta halo ka dian ba sa hable ya ka kam dia bar khoi itu bat gidan yet mentai ka jaka ba ladang ile ka desilting ladang ipen khoi ya ka wa yam ya to ka jabo jaban khoi ni bu hai tingiran Hoi kung kejelam yang iso sarang ya tadi midon apa partai beraktif tentang village ke ba hoi tam kat motam kan kablong ni yo ila tanam bagadi kanong ba hoi tam kita lem Jika rai bumi keding. ka rai cuma nak yang ke ni Kan keding nam bumi. on nak dia tinggal dalam ka rai dong ba ka government tu kan ni trelang hi bat kan don kejing ya tre strop lang namporo kilian bat dropas nong bat government bat department ki prepare bat ne kaleng government tu bat hi bakan hai kejing rap kat ba kala kan mentap ban penne ban penya sakmat dia kan dia khoi kini kiwa borok lai teli kini kiwa bat apa kesong gatau kejing biru kita hi mat nakaliang chief minister la ong ba kadang don skawai pat ko committee ba pek ni halor gani but la don ru ba suggest nakaliang di bewan meeting mentan but they ban form no ko ko core committee de nakaliang chief minister ong dei tang ko core committee rei don pat ka sub committee kamtam irang ba snowa ido la krensha ba ngirungi I kata kibayat bayang narawali tapi pek kita kira reserve polis hantai kejing jabok kejing jaban kabatut nang tu siapa ke skul wa indo bat syaka wa mukhrai dia datang ini pat ba ke sarkar kentu bangin lek khoi bat nakaliang jong ki pat kim lek khoi tikam long dia nungkom te kade kata ba nging kentu yo government rupa nungkom ki pek shwa ikil jong di minsia trelang hangni man kadang nong isnong nei dilong ke bola kolor borok skat taru di sim ni kadiga jingkit klik pun khoi panya mi pun khoi isnong lei ngiu khasi kabala long man gasnam di dei kita bendreu ko ba le khoi la bang stanat hi ban long bi khoi nre ha ju ko pa pat tang pat ke jing long breu ni persang ban le khoi tang hai jeli le jo nyam par khat ki bai pa ring kami dengai no lomba Da ka jingtmu ban kintiwi ki sap ki pong ha karwai ka siaw kaput katem ha ka jela ka kinhon maujam even network and Shillong entertainment even network ka khot ka weri ki riu don sap ban wan shimenta shaka audition ka ban long ha ka khat new tarik jeliu arajar arpulai ha suzu tham auditorium Shillong bat ka final kan long ha ka arpuai tarik jeliu arajar arpulai ha evening club Shillong ha ka por shibaji shaneng Ubai Majau, founder and event coordinator jangkani ka kinhon, ulay thu akilat pathay kubor bagitu ki bashim mentah kani ka jingya kop kin tang daga katin kasi. Ulay thu ru bagitu ki bajab hakani ka jingya kop haka kerdan peningkong, baar bat balai, kin ra eki buskit khatsan hajar tingka, shipau hajar tingka, batsan hajar tingka. Kejuan juni ini wan nakaliang jong ka maujam event network. Kadai kawai ka kenhuan ka ba nila form hati senam arjar kaksau bang juga limban ikam event si ego fair ha ka day ikam sports dia ha day ikam music kum tak ter dia ha kene ka kejiak ti jung ya ni senam sibul ba program la jule ton day bet sibenta ki khun samla jong jala jungi ha day ikam fair ka bumut ha ikam sports ni ikam music ngoi pi di nak pelong ik program kemah bidai biki dancing competition, singing competition ter. Dia hak ni ka kenti bamenta
kejingan jungi sini kalong ba ikwa ban pintip ban wer ki khun samla jong jela jungi ha ka ba ngin sapelong ka wei program ka bande bi thik tang nak benta ka jing roi khasi ka banya kiteng ka rinsan ka jing ko roi te hangni khnat unchpuni lese kidon ki ba layu i ka ni poster namar bang la persang di video ba like la persang ban load ki social media kuma ka Instagram page nta Facebook nta Twitter te kene program perlu kum sibenta ma oi phi bingin am sim li khun samla bin wan shmat ha ga dei wat kene program te kumbang la i ha kene ka poster kolong ba ya ka audition round ngin pelong po susutham auditorium kamde khat nyong tarik jong bana Jun dena kunta ka final round dia hakne ka audition round ngin jiet kumba shpungut di kiba syak select shpungut kin salak un contest ban rung chok final round ka banlong haka afwoi tarik bana Jun hapo ka evening club Shillong te po police besar ti na kalyang kujungi ha bade bakni program ngila persyang ban wanra i kat bala ya kasong tingka kabahe te hendrai ngimla pa pun syang ta thong na marba kumah ini kibor ta shim jing ngi binyo jingarap de habangile ini program kanaru ngile tang para mengi para member si de benom nginyo jingarap ka nakalang sarkar ni perkembangan terteru ngimpak la banyo ting subu ya ka prize money kabadai khasan hajar nam taj bejob 10,000 nam taj bolong baar bat san hajar ka nag bunta kibuan balai tinalor kini ru ngin ai bat ringkat ya ki mementos nam ta kinong job nag bunta ka Maujam event network ringkat ka Shillong entertainment event network ha kini ka bana jum kini di simenta ka mengikwa empesngau bat daily ba kini ngikwa ban khat ban wer sai sien e khul samna jong ka jela jungi gibran ka sap ban roi kan de thik tang ta jiroi khasi phila ban roi yak jiroi phito hi dadi ru patan kham ba shu bat da phi wan ma phin roi ko cover su kalong ti tang ni ra kunta kan ni jimtip ban kong Kanu bije ba ngai po. de yak por kan de shibaje no phai singi nam ta ka audition round de nam ta ka final round kan de shibaje hi Kadang emba katno kiba katno snap hadu katno snap gilaban kontes ne kami open to all bin. de yak ni ka competition mo kan umdan senam kan de baik open category baik nisha bat ni piang subha ya baro nadu ki khun samna competition rang kanuno kerta kamdan jikham kila man ban sibenta ha ni ka competition Ki hab siun registration lane hoi kumba omne fi nak ban kong hi lada ngin sushim kum tu ban supen wan ru lesi kan simjing ngi bin pinmi pat i julut sep ting sushim i jing i ka vai decision kanum he kan tang san spa tingka nam tang ni ka vai decision san spa ni ka marwai ban kindat ni komisyon kan dei tang na benta ki barwai marwai bat armut umur sulu bat duat bat la kenturu makin wanra lagi jong ki tiartem lah de ka kita na kanu ka maki pinokam kita tidak wanra idal de Haduk mentamo i Josh ngimpat la ngin ban yetu ni namar ba ngiranya penkre tinggi kermen ni Josh nginyo ni napo na jalan ni ngimpat perkhat na monora na bar namar ba kande tik nam tin khasi tinggi kwa i namar po ka jalan ni bun ki nang rai nang tem ki balapa tinggi kermen ni ba jikersan jongki kinwan ban yarap mingi na benta ni ka platform tin Josh sampai ki nang simbenta tinggal benta perla bandong mendu banwan tinggi pat long ready kata tinggi sepentip dah dia mendu banwan ban George nam tahun pura Jika kanu mo dai bi expect makin ngene pibo nam ka target bakta katangon ki ban participate. nak benta ni banwan ban simenta ni klembu no ka target mo ni priang subha ya baro namar rangi bu no iki tang shpho ni khabingot lesi kan la ban kan num amin si bat iki wei namar lesi ka jrai ku bang tip kin buan ki ba wan man ni poi hande ka competition tengah kermen ku bang ya le atu senam ba adep ki poi gumban rup ho ni phongut yei ti mentau senam ni kermen ba kin wan shkhmat kan ni galong kum ka nuksa nam ka galong poi ka la tang ti kin yo ban pli ban pedi ka sap ki kidan tengah kermen ba lingba ni competition bang ingin pelong kin wan shkhmat ni simentahi da ka modal jisir ham bat kumjuru kenang ba kan long kum ka la tang ti bat min pedi ki ka sap ki kidan kan ketiu ki ke ai ba maki kam ki kile Ay sing yo ipsang yo stamyo.
House Senam Arhajar Khatsau nila form ini ke Mojam Event Network. Uba net Shabong MLA Baminchwa nagasing Congress jong Soyong constituency hakis nem khat khandai spa prapulai hado khat khandai spa prapupra ulakla no hakarta kaba prapu south nem hakas step khat south tere uyayong. Uba net Shabong udi ukpa jong ba Osborne Kharjana ukertong badang penkre menta bani kunya ke election nakani ke jaka kabelebu teng no nakadaw ke jingklat no jong ba HDR lingdo u MLA barim bat ukertong jong kasing UDP. Hakapor bo ba nit Shabong ulalong u MLA barobor ka ying dor bar thawan ka rehem bat ka shongshit na kijingkren bat kijing ajing mut ki pabiang bha namar ude ubreu ubalangam jilia wi kijing e bat jing angnot jeng ki pai pa ki ba umi kmat. Bun ki surok hakishnong kani ka constituency ulashna da kabor la jong shimet. Ula penok baharu hakijing penhe ye ki surok sor Shillong kamtam ye ki surok kabayat na khamat ka Don Bosco Technical School la imkra Shillong. Artli ki long ying jong ka kong pediang hun ringsai bat ka kong ki rani na shnong umkrem ka shnong ka badon hapang sep ngi ka wa umngot kila ujor sha deputy commissioner office ha Shillong ba ka sarkar India kala kurup ye ki jaka jongki ka badon ha khaput Bangladesh bat ker Sainar Shia border fencing claim ka jing tip bat jing menjur jongki. Kila uat bekila dulut ye ki bri kipsa bat ki ding so ding kwai. Nakaliang ka sarkar ha ka khat south ri uyayong kala khot ye ki ti long ying bani kren ha DC office bat penya bet halor kani ka kam. Las ngau thu bikini ki long ying bat ki officer na DC office kin selit pet sani ye kini ki jaka shwa ban beteng ye ka jingker Sainar Shia border fencing bat ban rai kat kum ki kendon jong ka ai. Ya ke cingtrang ke sokar mungker ke fencing. Ndrei ke cingketa ya ke jaka. Apa ke jaka juga ke sakta. Ndrei ngaladu ya ke jaka ngasngeu apa ngadu ya ke jaka. Ngasngeu bangala ya lupa. Ngamak syuk ban kersian ya ke ying kesem bari ya persa ki ksiu ki pateng ki pakit mah. Namarkin ngan bu ngan ai de ke jinang lagi start dikira ngamak syuk ban kersian sistem baladu ke beri. Marngi ki be imja hakarep karyang. Ki bumdan dawai da ar ban tre ban keta. Ndrei apa ka sarkar ketemu ban simno ya ke jaka. Kadno ngisngeu si mo Andrei wala katar Andrei persiang ban ya keren nakapor sakapor kanang ba yo lesi ka sarkar kanla ban ker nakaba ngakum mga utra jaka haka jaka ka bangamut ban ker mo kerteng ke jaka ki jonga ke ban kong ke kerteng ka badan nyo kar ke di sorko ka badan ruyo nomor pilar umain pilar ta khadar nyawai 6S Manu Taiwan bu itu pilar. Yau pilar ngamtip, namar ba ngamtip mana buan bu, namar ba ngi kum kita raja ka buat nadu ki metemen bendar mo kim datip mana ba buan bu. Ndrei men swa kat kum ka jing tip buar long ba pilar don hapdeng wa. Ndrei anda ka kelarong. Ndrei ki wan ra sepo beri poksa. Ki bonteli gini ki jaka ki ba ka sarkar kat ban sim ban fencing Kebun teli ke jaka, ndrei na ong be shelter jong ke border Bangladesh Indian. dan Try ki bijing sakta kan untuk ki beri. Try la kila don daka hajar ngure. jangan tikik Namar kita beli kitinya ke sarkar. Ndrei ngapan ngasngeu ngamtinya ke sarkar. Namar ngaden kami ke hong ngami be semedan. Banyak keren. oke di harta ka cukup ke fencing karang ya mana Minta kadang ya. kamu ka sarkar kam sim lakan jok tin AP tapi pas dang ke fencing Jangi kam kun jok tin jangi ke sarkar. Wat i gidak saur ki wan tahi wat yo pilar apa ka karong ki war ahi sepo beri dulu. Ndrei jing sia ki sngeu thu ba kani ke beri ke dei haban wat trai mo. Ndrei ke sarkar kam tre bon wat trai. Kelek de ke bor. Ndrei minta pat apa ke sarkar kamut ban lek kum tu de ke bor. Ndrei ni kum ki trai. Ni wan mi sa ke sarkar. Mania kret. Balai pilek kum ni. Kahnyau trip National Youth Movement kalapin pawi ka jing sngo kya habaya day bat ka roster system kabalapin ki wen ye ka jalabro kawai. Haba cringe kila pathai kubor Shillong Press Club haga khat sautri uyayong u president ka HNYM u ba Louis Dr. Dong uloong baka sengkam persya ye ka sarkar ban pentri kam ye ka roster system Henry kam day pat ban pentri kam na du usnyam khat khandai spa nyau puar. Shushu uloong baka sarkar ka day ban pentri kam ye ka roster system na du usnyam baka lapin mi ya ka memorandum bat haga jing start jong ka sarkar.
Ubak Louis ulo ongru bakaseng kam yahap ikajing dawa jong ki garu ban pentre kam ya roster system na du usnem khat kendai spa nyau puar namar bakalong ka banok shiliang. Ka sorkar ka di ban pej ru kat kum kajing bun pat habding ki khasi bat garu. Bun fikir ras media bukan ka cuman jungi ini kalau ban pau halor ke sukhya ya kenika reception policy ya kaba ke sorkar Meghalaya hadian bakala penbana kala permit ke office memorandum ka spotrik menai dia secara kuat new iba kala don ke jeki halo na kaliang jong kini ki perlok garo napok garo hills ha kaba kala penborek sorkar kedai ban pentrekam ya proses sistem nadu kusam khat kena sepak nyopuar Pasang Nyotep National Youth Movement ni dah kebasyai ni keran saya cikni perlu garuh. Bakasang ecano yami kan nomla ban accept ikani ka demand jongki bakin baka cut off date jong ka roster system ka de long untuk khat kena sepak nyopuar. Nginom pedia. Ta kabang ikwa menta ngim persyai ka roster Handrai kabang ikwa yaki ni perlu garuh bikin sutuk kalong ba ka cut off date kada manlong nadu ketika tarik lani kat ba pendek sorkar Meghalaya makani kecingla kecongki banong ba kila threaten ru da ka baong balada dan ba pentut ya kani ka roster system kin makiru kin le ka badan kam ngiru ngidan na kijong ki pijat kasang ecnuayam ru kan yang nak betakan nongrim jong ki kena samla kijongi Nives yang kini ke reception policy kini kecing thok ke bangla penkrek nak kalian keseng boleh ingin sengap jar nama lebih ina penkrek kini kecing thok nak kalian keseng kenapa bangla pensyai perlu senam kejongi ke samla jongi ke ba apply jam ke belanang rasta hang ni ingin yui ya kecing long le siliang khamat ba kecing partial jong kini ke reception policy ya kebala draft da ke sorkar Meghalaya katkum ke resolution number ke ba PER/71/sispa laku pra dated kat artrik Januari 1972 ya ke ba haswa banyo ya ke state hold ke arpoitrik Januari kat naspan jupuar lapan urlong kerki ya kani ke reception policy nak beta ke jingyo nong jeng kini parlok garo Kapten William Sangma tu por udai first minister jeng jela Meghalaya dia nak tahu ke jinglong first minister jong Meghalaya ban kong tam tu por usim kebu dan basna ya kini ki an nak beta ke jimto jong jat ban rigaro Kasing Federation of Khasi Jante and Garo People FKJGP North Khasi Hills District menta kasngi ke khat south rik uyayong kala plat pai ba ek kali kit nongpang kenang ban ai ke jing shakri khambhai ki pai ba ka them boy habe day bat ka kwat ka khya ia ketika kali kit nongpang lawan ban pelat pat ba do ba LD Newton Lingdo General Secretary ke FKJGP Sengkemi ha ke jinge don lang uba Elton Cliff Wajri Vice President ke FKJGP Sengkemi uba Louista Lingdo President ke North Khasi Hills District ba Lum Lang Maunai Vice President ba Shan Lang Dingdo kitukot bat kinong kitkam Shwa ban pelat ia ketika kali kit nongpang na kaliang keseng ke lebu de ke jingdwai ban kerku kerdo ia ketika ambulance ia kini ke ambulance la seiru da kaseng ban shakri ha ka dong ka thain ribhoi haba kala yo ik jing ut jing nam jong ki babon ki pat ba khamtam ki long yeng baduk barangli namar ka jing jenjar ban jing duna ki ambulance ban kit ik nong pang ha kani ke district ha ka tong wisdom masuk kuman bakane keski ka bagi yo play di ambulance ande ki jing ku ya kaseng North Khasi Hills District kumla ong iba altan service to people is service to God. Aso banong kata kadai Malaysia. Ada ka FKJP North Khasi Hills kapanan kam hok ya di ambulance. Paniarap yang kibri ke Malaysia tinggal. Kajing kerku ya bi kesan, kajing kerku ya bi tempat bat kinam ngelam pinyo sikat daya. Wat perlu pat ya di ambulance. Kum kiwe di ambulance belami kat kubur. Ha kini kisnam kubladap. Kebalong penban ambulance kapan ya tak kawai keliti kanta kan deh kapan kang persya ada don menu berpenyak di ambulans badan menu banyak nang di semat tadi bang kang persya ya ki bro ngadu mendaksi ane ambulans kali di tek tanah jakayen ha hospital baca cakap malimbu ya ki bro kan lain kanta kajaka bakal beletam
kan dari setengah po workshop dunia jika sai. Wat mempenar kam personal leka. Wat ai ka kertain pelata hantai. Ka kertain ka ba kajat real. Ka bu Ahmad ka. Kata di FKHB papin peleran tangan ta jik sobha jombi ya ka papin pedom maklaya dek ambulance kalau kai pasosi khat. Kan netli postem FKHB klien ha ka nomor kabanyo ya kabura hamat ki jaga bangiya Hapding ke jingkende minsim na kinong hikai bat ki kena ke annual sports jong St. Dominic's High Secondary School mau kending kelapoi syabakut haka khat saw terigu yayong. Barok ki program ki layat be yat renti kumbalamat phang hakini ki arsengi. Ki house ki bajab ki lara ki trophies kat pa ka kenhon ka barem kalapet jaw dut bat ki tin sakti ban le bha house nem ban wan. Kinong penyat school kila ai khuble ya barok kitu ki beladon ketiban penlong ya kini ke school ka bajab bat saken mau. Now for the girls, broad jump. Remember, yes. Okay. Continue next step. Thank you, Miss. Now for the above. Under 16, Venus Tasia Tha, you know it, yes? And the third position goes to Iba Shishashia of Woodhouse. Welcome. May I call upon Miss Hayes? Come ahead, take some of the prizes now. Come ahead. Bat dak itu ki khobor ngilapoi syakabakut tak hadu pengine syambiang kublai shipon.